Kakam gobernur jong ke sarkar sipol jong keri Bangladesh kabala de bam smai ha kesngi palai kalong banwan ra biang ya ke jing song suk song singan ha po keri ong uristat ke yo ke kod ubayo ya ke kusnam Nobel Peace Prize Muhammad Yunus ubekli ya ke sarkar thamai kani ke jing kren ke ba Yunus ul aishwa ba unwan phai biang sa Bangladesh ha kesngi palai kalong ha pedeng ki kubor badang ya pedeng ki jing klumar bat ke jing ikan at ha ke tai keri bat hadin bagai Sheikh Hasina kal inok kam kum ke menteri rangba bat kalapit nok sya India hadin bala bun tiyau ka jing yaki jong kisamla pule kabala kandum kan rambha ka jing kren Yunus ubala prabhu saus nam gerta ubarai tang unung job Nobel Prize jong ke Bangladesh bat ulakan thok tang ya ka Hasina ulama ham ba ke jala North East bat West Bengal jong keri India rengkat bat ke Myanmar kan syakta lada ke Bangladesh ka kelalong ke baklem syong suk syong singai ha kajuk kesngi ba Yunus uya keren bat kisipai pahra kaput BSF kilong bakil penthut ia kejeng persang bandung tu bakongsan nda kekenhun ka bahe jong kinong Bangladesh hasilanter jong upur usam jong pathai ha West Bengal layethu bakisipai BSF kilapan sange ia kumba sispa arpeu hadu sispa saupheu ngut kinong song jong keri Bangladesh ki banang persang banjam chasiliang jong keri India na ki jaka beper ki BSF kiladon ha kajing maham ka bajur ba nadu balahap ke sarkar ka Hasina hadaka ha ka bastang jong kene katayo Yunus ulama ham tang ba ka jala North East bat West Bengal jong keri India rangkat bat ka Myanmar kan syakta lada ka Bangladesh ka kelalong ka baklem syong suk syong singai bat ba ka jing kan at kadang jur rapok ke negeri kumta ki jala North East ki bakentup ya ka West Bengal jong keri India kin syakta